kuva hariya Bazwele ukaza hano muriho Katanga bingana no kuva hano muriho Katanga ujya muri Afrika y'Epfo. Nuvuga ngo ureze za Zimbabwe ukagenda za Malawi ukagenda za Namibia ugahinguka South Africa ukaba donc kwerekana ko igihugu cyose ubu Tshisekedi yagishize à feu et à sang. Iki nicyo kintu cya mbere iriya mouvement ya Sovo la RDC iri kumurega, bakamurega ko ubu Kongo ifite amadeni, ubu amadeni ari kubarwa kuri Kongo kandi agomba kwishurwa byihutiye ni miliyari 16 Tshisekedi yashize mu gihugu mu mezi uyu mwaka gusa, kuva watangira kuva muri janvier kugeza hano muri octobre. Tshisekedi ashize mu gihugu miliyari 16 ideni. Ayo ntabwo ari amadeni ishizeho ya 2021 22 23 depuis janvier seulement. Bakamurega ko idegradation y'ina situation sécuritaire uko nyivuze yaba muri Ituri yaba Nord Kivu nubwo haraza Beni wari état de siège kwirukwa Ngoma Indombe ni Kinshasa mu mujyi buri munsi harimwe amabandera ibitabakuru nabirirwa batema abantu kandi bakaba bafatanije rimwe n'abapolisi no muri Lubumbashi. Abazi Lubumbashi urebye nko muri commune ya Katuba ntushobora no nta muntu utambuka ubu ngubu ni mugoroba na hara kuri golfe no muri centre ville. Lubumbashi yashizemo abantu z'abakombata bita bango n'aba force du progrès birirwa batema abantu. Lubumbashi ntabwo bwakwira hadapfuye abantu batatu bane kandi nta ntambara ariyo bitewe n'umutekano muke akomeje. Inzira uvuye Lubumbashi uri kugana Kolwezi bazuriya muhanda wasigarimo aba couper de route ntiwavana amafaranga Lubumbashi uyageze Kolwezi akiri mazima, uhura n'ababandi bakatega imodokari, hari ambush ziri kwakurwa kandi ibyo byose ugasanga hari Republican kandi biri inyuma, hari abapeme babiri inyuma nangwa aba force du progrès abo ba civile yahaye intwaro. Alors Sauve le Congo ikavuga iti ibi bintu ntibigomba gukomeza, on doit trouver la solution. Bakamurega ko akoresha umutungo w'igihugu mu gukora propagande. Ubu ngubu Congo iri gusieja muri ni co-president muri ntuza muri Nations Unies muri Assemblée Générale, ariko uriya mwanya Tshisekedi yawishyuye miliyoni 20 kugira ngo babone uriya mwanya. Ubwo buhari na za enquête ziri gusabwa ko bizakorwa kuri ONU kubaza abantu bari iyo ruswa kugira ngo bemerere Congo bafate uriya mwanya bityo no gutanga amafaranga. Umva ni ibintu by'urukozasoni, bari kumurega ko yafunze abantu za détention arbitraire, akaba ari za jugement zaje zikorwa bagakondana abantu na Kabila wenyine abaye condamné à mort. Aza détournement y'amafaranga. Nk'ubu ngubu hari urwego bita Fonarev. Ira Fonarev ngo niyo ishinzwe kureba yandi bita ngo genocide bari ko declara ngo genocide. Ayo mafaranga arimo n'amafaranga bagande bishyuye muri rubanza babaciriye kuri Cour internationale de justice. Ayo mafaranga yose ubu umudamu wa Tshisekedi Nyakeru yamaze kuyadetourna, ngira ngo muri presse muri na tuza mwarabisomye, ngira ngo hari ikinyamakuru meme cya Okapi cyabivuzeho, ibaza aho badetourna n'amafaranga ibyo bitirira ngo ni genocide. Ibi byose rero bikerekana ko ubuyobozi bwa Tshisekedi buteje ibibazo Kongo. Abantu bibaza ati Kabila ko kugeza ubu ngubu ntabwo twumva communique y'Union Européenne yaba y'Amerika ikonda na Kabila ibyarimo, kuki yakiriwe muri Kenya akaba yahawe n'uburinzi bwa garde républicaine ya Kenya. Ibintu biri gushaka gushushanya iki? Ibi bintu muri umutekano kubera Amerika yashize igitutu gishoboka cyose ko Tshisekedi yemera ibiganiro arangiza ikibazo cy'umutekano muke. Abo ngubu biragoye ko Tshisekedi ashobora kwakirwa mu mahanga. Avuye mu Bubiligi yariyo nta muntu nta ntuza n'umwe n'umuyobozi n'umwe Umubiligi none bamwegere kugira ngo baganire meme kuri Union Européenne, kugira ngo mwarabibonye meme na Madame watuza wa presidente wa Commission Européenne yamwimye audience
ubu ngubu noneho muri Amerika habayeho na decision, ubu Kongo izamara amezi 6 nta mu officiel w'umukongomani ugiyeyo, kuko abagiyeyo majorite basaga 31 bagiye ejo bundi muri Assemblée Générale, bose babaye banguru bari bwaka ngunda bose bisigariye muri Amerika. Amerika uyu munsi yafashe decision ko nta visa nimwe izongera gutangwa, yaba muri presidence yaba muri za ministère, bamaze bakora enquête y'abantu 31 basigaye muri Amerika nyuma yuko impuza iriya nama ya Nations Unies isozwa. Alors Kabila rero arahagurutse ukuntu twaturi kubivuga, kugira ngo ibi bibazo byinshi ni byinshi ntabwo twabisoza muri ntuza ko umwanya ngira ngo atari mwinshi cyane. Sauvons le Congo, Kabila ahagurukije iriya opposition kugira ngo bakoreshe pression politique. Bango ibigiye gukurikiraho ni biki? Ibigiye gukurikiraho kubera ibibazo biri muri Congo byerekeranye na deficit y'amafaranga, ubu ngubu nk'amafaranga yataye agaciro, bakoresheje strategy bumwe bupfuye kugira ngo abantu bazi ibintu bya fiscalité nangwa ibintu bya economie monétaire. Ntabwo ushobora kugabanya to ya dolari mu cyumweru kimwe uyikure kuri 300 uyijyane ku 180. Uvuga ngo umuntu ari ufite amadolari 100 muri Congo azi ngo abitse 300 y'amakongomani, bwakeye mu gitondo byabaye 180. Ubu ngo abacuruzi bafite perte ikomeye cyane, naho ngaho opposition igiye gufata muri zo base zabo, hagiye kuba manifestation zikomeye cyane mu minsi igiye kuza, hagiye kuba pression ikomeye cyane ishobora guhirika ubutegetsi bakoresheje izo nzira. Bazabigeraho badafite ingabo, iracyari point d'interrogation. Est-ce que hazaba une coalition entre Sauvons le Congo na AFC M23, kuko ngira ngo mwabonye ko nta delegation nimwe ya AFC M23 yabonetse i Nairobi, bango bo bari muri opposition armée, ntabwo bagombye kujya kwivanga na opposition non armée. Hari benshi batubaje ibyo bibazo ati ko tutabonye abantu ba AFC M23 bajya hariya. Oya, AFC M23 iri muri lutte armée, ntabwo iri muri lutte ikoresheje des voies pacifiques. Naho bari mwabonye Nairobi bo nabagiye gukoresha inzira ziri pacifique, bango bo intwaro bagiye gukoresha na masitini na za marche no gushyiraho de pression diplomatique kugira ngo barebe ko haba transition. Iyo transition noneho ikaba géré soit avec Sanchez Sekedi nangwa bikaba géré muri forma iriya ntuza ya propoje abapadiri na SSC, donc 5 na SSC muri yo forma akariyo bachaka kugeraho. Eske bazabigeraho? Kugira ngo tuzabagezaho mu biganiro bitaha strategy wenda bashaka ko bafashe yabibagezaho. Ikindi ubu ngubu rero pression iriho kuri Tshisekedi niyo kugira ngo alivre FDLR. Twese tuzi ko ubu ngubu ari ikibazo gikomeye cyane, kandi Tshisekedi nubwo Amerika yamushizeho pression, ngira ngo mwabonye communique ntuza yasinye General Sylvain Ekenge, porte parole wa FARDC, tariki 10 z'ukwezi kwa 10, asaba ko ngo bikurikiranyije na ordre opérationnel ya bayisinye muri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 2025 hagati ya komite conjoint ya supervision ya Korea Washington hagati y'u Rwanda na Congo, ngo FDLR ngo ziripotinge kuri FARDC, ngo n'izindi ziripotinge kuri MONUSCO. Twese turabizi, twakoze ibiganiro byerekana n'amazina ngira ngo twarayabahaye y'aba general y'aba officier bari muri FARDC, baba ex-FAR n'aba FDLR. Alors kumva ko Congo uvuze ati ngo FDLR ngo yiripotinge kuri FARDC, ngira ngo mwese murumva ko ni c'est du blabla, ni ibintu bidashoboka. Ngo yiripotinge kuri MONUSCO, kandi MONUSCO mwarabonye mwese, twese twabonye ama helicopter hariya za Lumbishi za Numbi, M23 itari yahagera, baza kubahereza intwaro n'indege za MONUSCO. Kandi MONUSCO hari n'umugenerale wenyine wa MONUSCO wigeze wemera ko bakorana na FDLR. Ngira ngo izo video nkaka ushaka kuba uyifite nangwa Chris video hano mu generale
MONUSCO yemeye ko bonyine bakorana na FDLR. Kumva ko basabye rero ko biripotinga kuri FDLR yipotinga kuri MONUSCO, urumva ko ni ibintu bidashoboka, ngo nongo nibahagera nibwo bazaba barapatiye mu bihugu byabo. Basaba ngo na population ngo yidisolidarize nabo, ngo bagire inama yo gushyira intwaro hasi. T'imagine en general uri gusaba population ngo igire inama ngo FDLR ngo ishyire intwaro hasi, ngo nibanga ngo nibwo hazakoreshwa imbaraga, ngo asabye na FARDC ngo yo kudakorana na FDLR. Ariko ikintu cyangombwa ngira ngo kirimo ubu ngubu babandi bahakana ko FDLR zitaba muri FARDC, ngira ngo iyi communique ije guhamya burundu ko bemeye ko baza aho ziri, nubwo bavuze ngo ziri reporting kuri FARDC, ntabwo bavuga ngo reporting umuntu utaza aho ari, nuko barahazi. Ariko hari amakuru dufite mu bushakashatsi bw'iki cyumweru ko Amerika igiye guplasa ikibazo cya FDLR nk'ukuntu barwanya Etat Islamique, kuko FDLR ubu ntabwo iba muri Congo gusa, kuko hari umudiplomate wabajije service z'amahanga, singomwe ko tuvuga n'amazina yazo z'umutekano, ati ko ikibazo cya FDLR mu kibaza Congo, FDLR kwitaba muri Congo gusa, ubu ngubu iri Burundi, FDLR ziba Malawi, FDLR ziba muri Zambia, hari abari muri Niger, hari abari Belgique, hari abari France, hari abari mu Buholandi. Nka bamwe nabonye hari liste yasohotse yabafatiwe n'ibihano n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda, nka Banahimana n'abandi baba mu bihugu by'Ubuholandi, abandi baba mu Bubiligi, abandi baba mu bihugu bya hehe na hehe. Ati ubu FDLR igomba kurwanywa nk'ukuntu barwanya Etat Islamique, kuko Etat Islamique hari baba muri hariya za ntuza za Mali, bari muri za Niger, bari muri ntuza Somali, hari abari muri Moyen-Orient, hari abari hariya za Yemen, hari aba muri Afghanistan, muri Pakistan. Ukuntu Etat Islamique irwanywa ku isi, niko na FDLR igiye guhagurukirwa. Ngira ngo ibyo muzabibona muri communique zishobora kuzasohoka nyuma mu mwisho w'uku kwezi nangwa mu ntangiro, kuko ikibazo cya FDLR ubu ntabwo ari muri Congo gusa, ni mu bihugu byinshi byo muri Afrika bisaga nka 16, no muri Kenya bariyo, muri Uganda bariyo, South Africa bariyo, muri Namibia bariyo, Brazzaville bariyo. Ngira ngo hari na bamwe mwabonye communique video zatambutse, ingabo za polisi ya ntuza ya gendarmerie ya Brazzaville yagiye gusenya n'intuza inkambi y'abantu bari barubatse illegalement, nubwo bo bamaze kubadeklara ko batakiri impunzi bitewe na accord zahabaye. Ye u Rwanda rwavuze ko nta mpunzi ubu ngubu kiri hanze. Brazzaville yo yahise ibishyira mu bikorwa, ibaka amastati. Ubu ngubu FDLR yose yasigaye Brazzaville nta buhungiro bafite, barajarajara gusa, anari bo bamwe bari kujya bajoininga bakajya Uvira bakambuka i Burundi kugira ngo bitegure mu bitero bari gutegura Bujumbura, kugira ngo bahangane bakomeze bateze umutekano muke kuri mipaka y'u Rwanda. Alors FDLR rero ubu Tshisekedi yemeye ko bafite ikibazo kigiye ko se azabikuraho ate, kuko bari mu ngabo, twarabisobanuye igihe kirekire. Hari bamwe bagiyemo ku gihe cya Muze Kabila 97 98, hari abagiyemo 2006 baza kurwana na CNDP, hari abagiye 2010. Ko 2010 niho kabisa FDLR yubatse neza, nyango tugeze dukora n'ikiganiro special tuvuga unité zabo ukuntu bazipanze, izabaga za Mirage, izabaga Walikale, izabaga hari za Mashuta muri Sud Lubero, izari hariya mu ishyamba ntuza za muri Nyiragongo muri park ya Virunga, izabaga muri Kausi Biega, ukuntu baje kwitandukanya bakavamo iriya mitwe yose igera hafi kuri 14. Ngira ngo abakurikiye ibiganiro byacu mbere mwarabikurikiye, ukuntu Foka bamwe basigara muri Foka, abandi bajya muri RDI, abandi bajya muri RUD Runana, abandi baba muri PDR, abandi baba muri Fronadere, hari Mayima FDLR Soki, hari FDLR Mandevu, hari SNR Intwari, hari SNRD. Ubu ngubu abandi bakaba baragiye muri RNC, Rwanda National Congress. Ngira ngo ubu RNC na FDLR ubu ni ikintu kimwe.
ngira ngo n'ababonye ibihano mwabonyemo n'abayobozi ba RNC kuko bakorana bose na FDLR, tutibagiwe na MRCDC bariya bakorana na ntuza na FLN. Alors iyi mirwi yose rero cyane ni fokwa ivugwa, ariko iyi yose amagroupe yose ngira ngo nitubone umwanya tuzakora ikiganiro, bayobowe bate, bikuyemo bate, bafonctiona bate, ko bamwe bari hanze, abandi bari muri region, abandi bari mu bihugu bitandukanye. Urumva ko iyi proposition y'abadiplomate abanyamerika batanze ko FDLR zirwanywa ko mu kuntu Etat Islamique irwanywa byariho byagira imbaraga, kuko n'abari muri Kongo nibarangira, ariko abari Burundi bashobora kuzakora, kandi batangiye n'ibitero ngira ngo mu kibira bigeze mwumva ko hari attaque zigeze ziba, nubwo zitabaye trop médiatisé, ariko habaye tentative zavuye Burundi zagiye kwataka u Rwanda, kandi hakaba hari des dégâts collatéraux zagiye ziba. Ngiyo rero muri make bwana minister ishusho y'umutekano mu karere. Donc Bujumbura ubu ngubu iracyakonstituwa une menace terrible yaba ku mutekano wa Kongo, yaba ku mutekano w'u Rwanda. Ngira ngo icyo kibazo kigomba gukurikiranirwa hafi cyane, haba muri nzego za communauté internationale, haba au niveau régional. Burundi bubaye ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano muke, kuko ubu nisigaye ari base arrière iri kuvaho ziriya drone zose ziri kurasa muri izi eneo zose twababwiye, haba hari za Rwinja, haba ziri kurasa Shabunda, haba izaje gutera ibitero muri Nord Kivu, handi hose. Donc Burundi ni menace, surtout na concentration ngo bihari mu mibare ivuga ko hari hafi ubu FDLR zisaga 8,000 zimaze kwikocentra i Burundi, harimo n'abazalendo. Urumva ko umutekano w'u Rwanda bikomeje kuba bityo waba wugarijwe na Burundi. Ibyo rero bigomba byose kubona ikibazo. Ngiyo muri make, malgré Doha, malgré Washington, malgré les accords de cessez-le-feu, Kinshasa na Bujumbura ntabwo bashakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari, muri nkuko twabivuze ko Tshisekedi abifitemo inyungu yo kugira ngo hazatorwe itegeko rivuga ko igihe cyose hazaba hari intambara nta matora agomba kuba atazaba ku butegetsi. Eske bizamuhira? Eske kuba habonetse une pression si politique iyobowe na Kabila n'amaparti politique asaga 50 ari inyuma yabyo? Eske imbaraga AFC M23 na twirwaneho bakomeze gushira kuri pression militaire? Ibyo byose bizamusiga amahoro. Ushobora gusanga mu gitondo ibyari bikuba ngo ubutegetsi bushaka bwa 2028 agiye kubushakira ahacecekerwa. Nge niko mbibona nk'umuanalyste, kumva ko imbaraga ze zamurangiranye. D'abord FARDC ubu nta mbaraga ikigira, niyo mpamvu yakoresha abazalendo. FARDC yararangiye, antwe yararangiye, yaba garde républicaine, yaba rama region militaire, bose nk'abasirikare bakigira, benshi baratorotse, abandi baguye ku rugamba. Ubungubu Kongo iri kwakiza hafi plus de 12,000 militaires bamaze kugwa muri iyi ntambara kuva muri 2021. Bamwe bishwe na za Sukoyi, kandi bishwa na drone, benshi bishwe bene n'ibitero byo byonyine byabo byaje birangiza, abandi bishwe n'inzara sur la ligne de front. Ubungubu Ituri ejo bundi bari potinze ko ari abasirikari 8 bavuye mu bitaro bitewe no kubura imiti, barakomeretse mu rugamba bari hanganyemo na ingabo za Thomas Rubanga, bagwa mu bitaro kubera kubura indikema serum gusa kubongera amaraso. Donc abasirikare benshi bagiye bagwa mu bitaro, abandi baguye mu bitaro bya Kankokoro kubera kubura imiti, abandi babagwa muri prison bakaba ngo badecroche muri ya repli yabo stratégique. Hakaba ari n'abasirikare basaga hafi 6,000 bafungiwe Makala. Urumva ko FARDC yatakaje abasirikare benshi mu nzira zitandukanye, kandi ya recrutement bakoze abasirikare urumva ko benshi igihugu cyananiwe kubajera. Donc sur le plan militaire nta mbaraga, sur le plan diplomatique birananiranye. Ukibaza icyo Tshisekedi yicariyeho ubu niwe usigaye ari ikibazo gikomeye cyane. Ngo pour résoudre le problème congolais ubu faut ni disparition ya Tshisekedi nishobora kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ngiyo bwana minister muri make resume y'ishusho ubu ngubu uko bihagaze
amasezerano violation ya cessez-le-feu na sur le plan politique pression ihari n'ukuntu AFC M23 bihagaze. Murakoze cyane.